Hello guys, welcome back to my channel. Tengah ngejo bro na pinang kitia nomor dedang step. Tengah ro nang kitia ila phone ini ong kino la prabaje. Tementasi ngamut ban le ya ka vlog ka ban spend por ban ngabro sisi. Tengah ngai babro an pipinia sang tenar pe ya kan eh. Te hasyu kata mawon share like subscribe ini channel jonga. Nyan hang tu subscribe nyan hang tu. Te ndak ada nang tu mentangan le brush teeth nak te ngan krek na te jangan le sepu academy jangan tangan peni ka whole day spending time with me kalong komno kalong bor ne kalong sung tenat ne kalong komno te ta se pe ma pi dia guess ma pi mo perlok bro te share hang tu share but hang tu bat subscribe hang tu nyan kloy hang tu Mentang ada sekman, yang ada use nakan nikah saja for cleanser, makanya te mentang ngan pong sutina, na ada pong jante ngan ayu hendiat ngan tak moisturizer tak sunscreen tangan lek nak nomor kadon demo entas ni dadang aslam tangan nom lapret te tak patah. Te mentang ada pong, ngan pong tak sweater mentang. Nampang ini sweater. Tinggal klaim yo ban pen issue nomor bang lapong wood ngating yang aslam tentang tak direct ni gajing tak kaman e katu ko penganjuk tak bay tentang an apa kan an apam tu bahkan observe hak skin gajonga kam tu 1 minute eh mender 1 minute mentang tanah hisi sendan ya ka sunscreen pat Ashim ini sunscreen yang tu mentang abi yang kum tu sipang dengan tak saya blush nama rentas ni dan demo dan kamera ban pen lut ya gadur ke jongi ban le makeup kum tu dengan tak blush kan tak eyeshadow kan tem ya usnyo atharai ngan le kum ni hi taman than bha pan awai pat kan ya kriat bahasa ni tom ta si sendan nang tak ni blush walong one of my favorite blush mo tentang tak saya lipstick ibalang ini shade ibang best tam basang dia tentang ada tentang saya eyeshadow kendiat untuk ini color dia mentang ada le ihi tang mentas sendan ngantak sendan yo mascara balong way of my favorite mascara ngalap yang itu mascara baja dan mentang tak ya shade dan apa nuar cepat kan aja nih oh ini view ladar nih ayo ini bade company jong ka Swiss Beauty best bah guys mentang ada krek ada lapang bayong lut te ada black makeup te usnyu rung ada tan tem mentang late now she's done super academy kena banam slam shoot nama raga por ada lah kendai steng te ngadan demo mentas ni ada ngadan demo tengah syamai hapan po bis po bejitik te mentang late nya te krek hasil ni tangan pen ipi mo kumno ka jing spend time bat ngakalong te mentang late bet nya she academy ngidan demo tengah late kloy no namar bayong aslam demo tu yuk syatim te
Halek no. Dia mentang apa yang academy tinggal ya syong hapo kaja kalong demo namar kalong demo tasni tinggal ada balik palki hame dia itu isweta isyong syathe dia mau beli ki rup pet pila banyo i bangil ya syong hapo ke demo ngawan slam tamang ya syong hakmat titip balai namar ba ngaong ngalong smart m tak katawang lai wan syong hakmat pet kathi kawan ng kong sywa tang mga yosong mga kuman. Dia mentah kila mut sedang ya ka demo. Ben pilai i bakila yosong lut hang ni baro. Hang ni ka lightning ka khamwan kumtu namar ba kidan gini light yellow light kumtu ang tak daw. Dia mentah ngila dep ya ka demo, dia mentah ka second junga bangamut banlet. Bam Maggie no lani bam lunch no nakaingan bam sa apet namar bam lathan bam ta lathan pha ngam tip shon le kum no lathan pha te to tahan ngele sa cafeteria menta to tama te menta ngila don po cafeteria te ngam bam Maggie sura menta sini mar bala aslam ngapan join sa kelas beauty sibaje te menta lakhat ar sa kupra te nganom bam Maggie shu te ngane bam namar kane parlo apa kali kita cakap malu ni dia mentang la den hapo ka skin care ong la den hapo ka beauty la kalong kering idan ka skin analyze idan ka anti aging facial straw ting la ada ya practice haune udami ya practice haune ya ka facial straw dia mentang kini ki badge ki pat ya don ya ka theory jong ka skin disorder dengan alas ngaulang ya ka skin disorder ru dem to katamo mentang ya ban mood ban mi nak ka beauty class ni ada be beauty class mentangan lebih nak sya Fiji namar ba ka kelas dengan kalau akut mentas ni la kat no beje la live dia to kata te mentang adan hapo habar jong ka academy POE bang adan habar ka academy te kani ka de syapo ka academy ka tu ka reception area kani ka de ka tu ka logo school te ka TV tu ki kena balik internship kum tu kena balik internship untuk segitu dia gitu batch tim mentang imut menyalit nak lift nak tu keempat wanre tentang nyalit nak ngejar umau kendon badai tang we arteli tentang nilai apa hapo ground floor te ngila apa hapo ground floor mentah te ihi te gin syong hang ni kendiat andal dep syong hang ni kendiat dengan nyalit pat lala ka jong ka yeng lala ka jong ka PG ngamut ban ong kani kadega jaga syong ka jong niman kasi this is our place that we used to see it every day है ना ये जगह मैंने बोल रहा है कि ये सीट everyday जो हम बैठी है यहाँ पे हाँ तो डाले nanti tangan ya akan salit bit pat no syapiji ti manta ni yawan bam itu belum kum alumuri kum tu balong alumuri tambam dan alur pat syane ki ang ubhel puri ting yawan bam ya utu menta te nda ada bam nang itu ni let inshallah ka jong ka piji kini sia kini let no tengangan let no itu tamtang apa yang ni pet kani kari kedukan mentang yang lamut banyak let pai no ti ini lamut let pai वॉशरूम आए थे वो तो क्या हो रहा है अच्छा वैसे क्या मुझे कवर कर रहे कर ले कवर ये देखो चले खुशी बाय बाय tim tang lamut ban let direct ma siapa hostel ngan let nyabat ikushi kushi dia mentang akhir dia kini lai teli ngalamut duduk menep perbangan kelas ban thit kini tentang thit na yakini dia mentang ala dep thit dia tu belum ki hat chumula kam tu tentang nang pam ya uni खुशी इसको क्या बोलती है क्या बोलती है कचौरी kata pam ya uni mentang ubah satu kijuk khot kum alu chana kum tu awak belum kum tah itu ai soalak behe am tu te sini pat ai no belum por kum tu bang ha kadang pam mentang dia mentang ala dep pam te ngara siu ruhi tem tan nang ap se खुशी dang bam te ndang la dep pam nang ni tingin let bet no te
sat bah berubang bayu lut pisah kasih singik untuk lut pisah bah bayu ibit gitu gi jumpa bah per tentu kalau lut pisah te ikushi la lek pile dengar ngala jan poi hi ngala poi piji suntan hi hang ne te athat bah ndang apa ngan chu thia no an chu le ending vlog no hang tu hi ngan chu thia no te ti ngat thach bah te cha sam thia kaski hak mat trong awet mentah ajan sep sni kasni kalau ajan sep te la poi ngan sepi la poi ngan po piji te mentang la poi po piji te mentah ngan lau jan no ngan sum no te yo ngan thia su sipang ni ngan cho sam thia palat te haka next vlog ngan itu sipang usnyu badon padang kelis pang nyang mo ngan sapen syai namar meneng la yo jingkai kendiat te namar ba ngapen syai pikat kum ka jing yo jingkai ka jonga ngapat nur ban batai kelumar namar ba ngayo jingkai kum no ngabatai kum ta namar balada ngabatai kelumar sipang kaskin kan nom long re teta kadau ngabatai kat kum ka jing yo jingtip jonga ta meneng la yo jingtip yang kendiat namar haswa ka exam ngel revision teta kadau te to kata guys ngobha ban ya share like subscribe ini channel jonga lada pimpat nyon ya untuk subscribe nyon nak mentah wajib penslan te to kata guys bye bye love you